Left hand. Tini jadi nomination lumani jama besar jati asabadi banyak orang ni apa ini lokot. Tini 30 tarik Januari 2023 ang IPFT nengai nomination file kaya. Ang to o Takarjala constituency ni Khorang local ni boro. Hingke ani full asa tonggo o jaga wang apply ngai. Tam bagi Himalaya ang politics habis ini ang Khorang serengai tongmani angka serengai tong tutino ang bina social war work kerengzak tai o local ni borok anu siniwo ani je elakan borok tutino saimano angka hani bagi an confident tongo ang o elakan development bagi all round development bagi samung tangnai angka lukorok saimano agi ang bopirok samung kai tong social work kai tong an bagi confident tongo ang rok apply nai besar orang asa tong je lokot pasang gay samung haket konong nai apa hidup nuan semua. Actually IPFT ni demand to sang saimano separatist Tibraland edisi area nanti angke ese orang ni candidate ngai o jaga ni MLA ngai jadi applying hake ani pula daito tong nai o elaka ni development all round development যেমন tambuk tei karen nok ba sini বিশেষ kai sini gorib ongson borok nainani lama tei karen everything jeta ini central government hote jeta famina abno kaham ke beneficiary development khani go implement khani ni abo kaisa wa first priority takasa ang as IPFT leader hisabe Tripura ni demand no teibo karak khai ti sawoi sang Tripura kai tunan bagai je samtangna bagai a samna angnai hen bagai ani confident tongo sengno apply ngai